gitangasa kana wa chuma ukite wa matuku 13. Ni kweli wa chuma wa matuku 13 tukethwa na mboya na tukethwa tuiboya na kundendicate ndi yaito yokamba mbe wa Ngai anienda umunenga tu mwelekezo wethe amwinu kwathimite na itheka kadhaa si kundu kwikipathukanio we mwene ukathi tuikunotha ithio ciuka iwose muthanga wa itheka icio cionthe no yiki abandu container twambio boya ila withi okwete containers kana bala wiki okiomba kulino kiambese nini umikwete uboya ukethwa nundumu na ukwete itheka icio ciaku bamwe mavinda maingi ni tuwa itheka mavinda angi tukanewo tiwa lakini ukethe andu mana itheka icio kana muthangocu watumiwe kwikia mangano ma mithemba miao ndumana kana kwithembe ciakiwe kuo na umuthi be andu matatambia be andu maendeo moma kwa nundu waendie wa wakitheka bandu ndwamana kicha atumie mwene athocia ndwamana nake kithe kaumitie ba akwatangite ata amwimenda amaive na andu itheka cio na mama bena makithocia na uithie ibetikiwe metho imawo na Ngai ni wathatie so wa wakitheka kiu withiawe mwene wapateki kiumo kana thati ula Ngai wonoicie umuthangani anilesi tu matei ma Ngai matuvikie na mwiyai aitunenga mumo munene mumo lotonya kutwailia mavinda onthe kondu muthenosu kiicho twithe atuyika na wakatano wa matuku 11 tukethe atumbanite ba kanisani na ni mukulia na ni muthocha mateini manga yuma ikula mukuma kuonthe ikethe wotuku na muthenyola wateni wa thanthatu tukombania ba pe andu mwatatia mbisha project cia kwamie angi mwatatie meako wiki ya foundation ikwama ungi uitata kubanga kuangali wika bandu ikwama ungi angiona project ila cia kawaita itaileo kwama tamutwani uithi ani waemie nienda uandike mabatasu na tukethi atumbanite ba onethe umite baasa umauka twamina uthaithi ucio kethe wa masaa thanthatu kuma saa umwe kuvika saa isita cio tuku na twamina ala mukethe amumite baasa ndu mutacioka tukombania mukathu tukathi umwo ba kanisani vena security yakiana so ndukatate kwithia wina wia vayimbe bo lakini tio cioko kokwite o masaish suka yaku kana wisaithia ethia iwele chobaka petini uthu mwange okethia ndu imuvinye muno amen ko ukeni ukaiwa katanosu ni kanayu matuku ina mwe 13 twambone ngani project ula kuna matuku 13 tukethia tuiboya umuthanga nondo the ito yokamba no twinenganie kumibocia na twaemo mibocia vaia no makauma baasa mauke otuboecia no takawa mutumia na kibeti moyo ukitana na muime ukana na mukau ona muketa athoni ona atui makombana ona ma muneni ata kausu mwisomi na mwiyoheli andu mantha maitonya ko na itutakamba rinjo ninya sio kamba no mubakayu indi yutumimie mokoni kula ya nenganwe nao mae maitu uweni na woini na Ngai cia mibwanano tumibete tuminelie mwiyai nikana withie tukitia mwiyai wathimo twina right tukia mwiyai athima nthi yaitu ukethia vena faida munene tuisoma Samueli wa mbere kilungu cha 9 kwambia msoa wa mbere kuvika wa 10 na tuikila tuthi msoa wa 19 na miongweli Samueli wa mbere kilungu cha 9 kwambia msoa wa mbere lakini wenda kuelewa nesa no usome kilungu chichonze kupika msoa miongweli na monza mwini umwe wa wathi
wambathi ila Yesu sitasia kabuku sitasia kwikata mbathi cia kumutaya Ngai ainie wathi umwatwa ina muno na wendekete muno kuya chuma kwitu MBC Nzatani washa thayu wakwa guothe kundi ukathela mana ethi wandi mumanya mwiyai thayu wakwa wothe kundi ukathela mana biu hedha ndiumo mana Yesu mutange wa idyandu thayu wakwa wothe kundi ukathela mana biu hedha ndiumo mana Yesu mutange wa idyandu Yesu Kristo ni wakwiye niwe mutange wa nduna indima lea kumana thayu ni mana vyu yeni ngwenda kuona ituvi na vikayo lukwake dikanange thayu wakwa ndewea ndehu wake we Yesu ataiwe mwini usu wa wathi ainie asya kana thayu wa mundu kana thayu wakwa ukathela mana ethwa ndi mumanya Yesu mutangi hani wishi be kusoma Biblia be kusomewa Biblia be kutabu obo no kwasya Yesu imutangi amen na be kumananesaki nundo ndumbisa umana Yesu imutangi utemutangi isu ingine ya kaya siabu nuwasi nduisoma na Yesu kanani mutangi utemutangi Yesu amanikanesha umuelewa wabotandini wake wamunenga thayu waku niyo mumana Yesu paubangi bakusoma Biblia kwithukisha obo kutabu obo tuithi watu na mumana undu kumana Yesu ni ubuanyo na andwa inki imekalite thayu andu aingi meba ayo luandi andu aingi mema kanisani lakini mayamu manamwia Yesu na niwe thinola munene twinaguo na mundu kindu kimwe kila kifaida munocho manyamwia Yesu ni kwithwa watangiwa wa mumanamwia Yesu nukubuanisha kitumi chaku cha kwithwa withayu amen na akaubuanisha waile otethia wia mwau akaubuanisha waile ikata ukethwa ndui kala thayu wa utalilia yuisipe andu kwithwa mundu ndesi mwite ndeseile otabania ndeseile otabua ndeseile ina ndeseile kuima ndeseile osomedia withia wikala thayu wa ngesu waku thayu wa utalilia kimbithi kikimanika wona mundu abotanthini wa mwia Yesu wabotanthini wa mwia Yesu ni pethia wana opportunity kana mwana wakubuani wakumana thayu waku wibayu luandi kwika hata bayi kindu kithukuta kwikala baithio wasua utese assignment ya Ngai thayu ni waku bayi mutumia bayi kibeti
kiona kimwe chombwa ni Ngai uthukumie muci waku utwane utwawe mucieciana mweye ikomae mweye cukuru mwikale thayu na muikwa undu bai mundu ukatubwa nundu wa kuea ciana tuikatubwa nundu wa uthukuma wa kumantha mbeca tuikatubwa etina wa thayu ni kwithia twekalie makatuona nshawa ya kana indi ni tukatubwa ni kuondu wa kila wia wa mwiya itwatethishe itubi yaku yetu ni tikuikala bayu luwandi indi ni tina wa kuikala kutethia wia wa mwiya ula mwiya wakuiye wiola mwiya wakumbie wiola mwiya wa unengie anichungu kulia ati one kama undu alangi onde umukulia mwiya yoba wia wakwa ni mwao vaiki ndu kithuku takutethia wia utakatubwa vaiki ndu kithuku totethia wia utakatubwa na vaiki ndu kithuku takwananga maisha maku wonde kuma nyumba wa kiumwa kana muthinyola kwina kiboyo uthi kanisani uthi ukwina no cioko kwinuka uthi kiumwa mutabu obo mukikondu muthaitha no kwinuka namba nene andu ala mekanisani ona matiambililia wiola mwetiwe ni mwiya ikwithia wioni withia wibithite nekuwa matei mangai Biblia asha kana nduani kana mbaini ya Benjamin kwa ina mutumia weta wa Kisu kwa Kisungu weta wa Kish lakini kwa Kikambe etwa Kisu ndiye si Kisu kana Kisu lakini tuimwita Kisu na musheo Biblia asha aingumbao ai mundu aina mali na aina shana shake aina mwanake weta wa Saulo ula Biblia ya asha kuma bai tuo kwambata aina kiungamo chake cha mwana eweka ai muasa ukethia one Israeli yonde makaungamwe kiwanzani kimwe aungamo uwe ni unique aungamo iwe Goliathi yani Saulo wo wa Goliathi ya Israeli tela Goliathi ya Jenizi tuinayoba Kenya ukithia eweka kuyolo ekala kuyolo eweka yani mwasabyu na mundu ai muthui ai mali lakini eani ya mali Ngai aina bata na mwana wake na batiai mwana onomwe baya musikwethe wa mwana okumanya kitumi cha Ngai wethia mwana asheiwe unique na ula uniqueness wake wa kitumi ni cha Ngai lakini umanye wae makubota Ngaini no umbo ni Ngai we wa mwana kitumi ni chake lakini andu maikutumia nai Biblia yasha malondu mamuse kishma nela malondu make maye ea Saulo la mwana osa muthukumi umwe na not malondu sorry mangoima oya Saulo la mwana osa muthukumi umwe na muithi mukamande mangoiasu ni asha kitumi kimwe kila wosewe ni theni kwithi imwasa muno no aungamiti uno wene kuya isesini atula kabila ni wene kila bandu wethia ni kweli uwasa ni watumiwa lakini utumitwe nai wethia uwasa wake ni watumiwa lakini utumitwe kitumi ni cha Ngai utumitwe kitumi ni cha mundu kindu kila Ngai wa unengie unique kila Ngai wa unengie cha mwana cho kitumikite unduni wiva kitumikite kwa njia ya ile kana kitumika nai kitumika njiani shangai kana kitumiwa njiani shandu na ila mangoimaye na mushekishi Kisu ea mwana emaende makamande Biblia asha imaendie imani shefulaimu madhiuka matiao na mangoi maenda dhieta wasalisha maimadhiuka matia mona masio kama mbata ingieta salim maimadhiuka Biblia asha kila bandu bonde maendie mamandie mangoi ya suma apyo etina wa mangoi ima mikuye mithena yano na babi kabandu Saulo ea muthukumi yu nienda tuikeati nienda yutushoke tuinuke atukwekana na mangoi nundu nini isi ithe waitu yu niwe kiothi ni kanundu wa mangoi yu ewe ya nundu witu ndesi tuiva na bala mabikite maendete
akathengea kuyarama kwa muthukumi wa Ngai wetawa Samueli. Undu kila ndua ibethia wona mundu wa Ngai ibethia na muio wa Ngai. Ela mathengeye bau Saulo ya muthukumi ni tucioke. Muthukumi ni wa musishe amuya sisha nduani itwathengea i mundu wa Ngai. Na mundu wa Ngai ndetwela wanena yukakuyania. Mundu wa Ngai wimuwa wakuyoka bwanu boha. Mundu wa Ngai wishilite mawito akuyoka akilioka akilia. Mundu wa Ngai yakuyala ondo makukilila okama kilia binya. Mundu wa Ngai yakuya kila chaku chaye kikoneka. Kwa kiliomo kingi ni muthukumi wa Ngai. Na ndetwela wanena muya Ngai numianisha. Undu Yehova kinena na Ezekieli aishe. Nenye ninye Yehova Ngai ulani anieshe ndeto siya thukumi makwa. Kana wi muthukumi wa Ngai. Ona meba binda Ngai wenda. Weta muthukumi wake onene ndeto. Unene thayu waku. Veandu mekala thayu ebinda yonde pasha mboye. Pasha ndamukie ndeto. Nuka nguyati. Ethia wimutangie. Kanywani waku nibekitwe neto. Kanywani nibekitwe binyani Ngai. Ukethia we mwene. No utamuke ndeto yuluwa thayu waku. Mauitwala wishilite. No umanene uwe mwene. Ute unene wani mundu wana pasta. Solomoni ibukuni yandi maishe vina wake kuna thayo shithia wa uimeni na ethia wina uime osu wina vinya wa thayo na kiku na ashanolo wenda akaya matunda maguo kwa ulotumia uime wake nesa akaya matunda maguo na muthukumi hea Saulo ve muthukumi wa Ngai ve mundu wa Ngai wendo wani ve mundu wa Ngai ututabashobo ve mundu wa Ngai unena na shana itu kwacha hishi mabinda maingi nukavangu mutabia shino kwithia ando menzi si utambalozi wa Korea uko vangu mutabia obo wa mwihai umutabia mweya inu mwendete ngumuya mweya yevinya ngumutabia maundu ala mweya wika ngumutabia obo akamba undu akamba matumia wanai undu akamba media meleketie kutumi wanai na undu akamba mone kaimba ile ingi ba Kenya ta the most useless tribe ila ibuthiti nelete netendaya okwitha shindu ila shiki koshienda kwikwa mukamba no wewe waika tolondo no ni baya mbungeni kwekwa aume manabu ya kasangwa mamubua ekuyu mamulea na akalenjini mamulea nela masya mundula mabetanga serikali kasoba masya imanirikiji masya suma betanga serikali kasoba yusi muthenyomwe mbia siombania na siasya mbia ile siya kithekani mekiye umbano na masya mesite kwithi osumbi wondu kuendea nesa nundu wa mbia nundu wa mbaka na masya mukila zio wili ndu isaiwa mbaka yukite uisaiwa iukwatie na masya mamanze ndawa abatuika ndawa ya mbaka ikuike wambui na mukutano wa shangilia muno itwakwata suluhishi itwakwata abatuika yumbaka no ikia wambui na yumamino shangilia chiamani wa mukutano akulia ulokuikia mbaka mbuino mbia sione kasi anyai kamukutanoni na mome mari vitivale ya mama undi Kenya manaishe kashangwa ekewe mbui ela manavikie mama nyakuikia mwana osumbui ve repercussions ve mwishyoko ketina mome betanga pone kamukambo mwe kudhulu asya ninye ngumwikia yo akwilite kundoni nundu waleo tumia akili nundu walea kwamba ikuli ai mwame umumena meleo mwiki ambui ne moniki anumasya direction is better than speed. Hallelujah. Yani kwamba ikuli aicho kiingwika faida wacho ni mwao na hasara yacho ni mwao bone kangumba wemwe ya kuya makuwe ni kula ndwawe nawe ipakwa asya mailo newe mwanya wotha itha satani yone kaya asya kiumutekia mbui ninye ngwikia ya tambuka anga yekia no kakusitie na mwe ya imusio isi maundu mevinya tonyo kuono cha dhuluma na chuthulumukana ukwithia behe bandu manirigiji wendete
kitonyo tumbuthana cha tumbuthana ukana ndeo kwithia neo munini wa musumbi undu wisibeo mawalanio bandu na be walanio wa Ngai. Haleluya. Be walanio wandu be imena shandu na be wa musi wa Ngai. Thea mwi wa mwite mwana ucio enuke nukwinuka na ata impeach na kethea mwi itienda kwinuka mwitumia mbesa mumangane mukune kolokolo wonde lakini akatuova ko mabindangi mutanamba ikashindu nondo muyambunge mukwamba okwitika mboyo bumbungeni mukulia mwe wo mwe ikwenda kwaku nikuiba nikanoko ithi itu ikashindu shina mwelekeo ivo inese mwewawo na mutabishe bana amya omwi wa thanthatu oila njeni zimambie strikes ana amya muthoye muno maskulu imeubibwiciana nundu ishikiwe beba wa rebellion na mwanzi icio na mwazia na ambao maundu ala na mutabisha ba andu ala mukipi ya record imutabasha mekwiania na mayithi au makomethi ya mangai ti lazima nikowe na ngui ya na ngui tamatana kimia nikana ngumu ya haleluya haleluya asema Bwana God. Hapana nga mutabasha utalazalo kunena ulawe matwa kiwa ulote matwe kwikala nondo maundu amanga imekimbithi yu isiyu miendeleni na mikalileni itupe mapata pe mathinangai wathukia moke mathayu ni maitu lakini ukwithia pe kila kiutuma Ngai etikilia challenge chuchu ukwate pe bandu ukwenda uthimuka komane anenani naku. Haleluya. Ngai kila bandu lakini ndaneneana nandu kila bandu. Haleluya. Ngai kila bandu lakini ndaneneana andu kila bandu. Ngai uneneni wake utheuni wake na vinyani wake ni witi kila shamathina challenge na makauma witomana mathayu maukwate mabindangi ngayona ni kwitikilia uwa terminal disease uwa utenda wa ukwate nikana akwite bandu banza manake bandu baudhi ukomana nake akanena ni naku Ngai ni ukwete changamoto na dhina muna nikana wisilite dhina ni suma ndenda wachae wisho kile wendeta uwebe mudhukumi wa Ngai witawalazalo edhia wa masaku endo kamone uchuko yukaba au mbona ndiyo utavya kilanga yubangite na hivyo show kwa mangoi makitie kwa na di mangoi maite yoba Ngai wenda kwike Israeli nesa ya itina we Israeli malea utongoi wa Samueli na Shana nondo maandiko masha Samueli itina wa kwenye wanemuya. That is should be chapter 8. Siyo nienda kutabia kilungu cha nana Samueli wambe Biblia asha na Samueli ilawa yanakuwa anyuba anamake umweta wa Yoeli na olgeta wa Abinja na amatwikithia asili lakini Biblia asha ila matwikithishwe asili yani whether imo ma magistrate whether imo ma judge tolondo Kenya twina judiciary itongo wimusili munene wa makwatu itawakome ko anyubashana shake ainenga wiyosu na Biblia ya sha isiana sha Samueli shai ya kimanga itedhe Samueli machai lunga lutedhe Samueli machai na integrity tedhe Samueli anundu wa faidola makwata Biblia ya sha mambililia kudhosha usili wakati otondu baadhi ya ito ya Kenya oyui bwana bebi nyamunopyo kuisokwata ukweli usili wakati kotini sha Kenya bebi dhina munopyo undo ilati na judges maitu na magistrate mama nyaka na no masobye mbesa no masobye otandithia ne kwani thea mundu uthi utho ewe justice kana mundu la iliokwine wotui wawo akui manundu mundu longie na mali na iwa umia mbesa tiba Kenya bambia ichana sha Samueli madhoa sha usili wakati ukedhi andu ina mbeso muonga nda unenga
Biblia cia ni mosai baki matuika lusani na sheisha na shia mwadhani otondu kuilia umundi no withio wipasa mukei wa Ngai uchea ciana cia beba kanona cia mwi na ile akosa uya wa Ngai ta uya wa Ngai nela manangikie ni Israeli mindie mea Samueli itukwenda musumbi yitu akolo tongo iwa na asili twendo tongo iwa ni musumbi undu wona tongo imatuika lusani atongo imasumbi kwa nunge atongo imasumbi kwa nikube na enendi atongo imatuika mebe na naitheka maibe na andu miunda maibe na andu mbesa mayonge la makoti tala tumashaba Kenya na onatumio koti bewe atuisa kuona ineki okunikili wako nende for the last 2 years by project ya national government uona nyama sako ukona nyama kuweni kana Kitui project Kitui ndivyo na kila mwaka itubenetwe kila mwaka itumithitwe koti malelu mambio kwa toi maima yani lastly Nairobi town center na mionete ina potholes maima leluni oila kakuo wethia wa maremu kakuo ila wethia wa town kilaka wa Ilobi nesu ni mwaka wa 2004-5 yani hoju kuma round about ya ba railways o there round about Kavaya KFA yani withia ngali ukwabelo aki town center maima leluni tena capital city huku lionona withia wangaba na wawo onethia okay amana nene na kumasia kuin downtown ya Mayenda lakini ona ushuru la mwendete kwa ushuru mumarihiti muiona leluzu bwana yani hati yuko ida town center Ilobi ukweto dio yobela maima no wetu benetwe ombeza siongelo kuwile bia mauta ukikia ngali mauta iwa kuwa siringi disiboti ka 50 ukoisisho mendeni lelu lakini kuida bike ndukiendea undu ilodhu sani wa ingiba ngoshandu nibika bandu na maikola atongoi na ni mutabia ni bebandu tuendete Kenye ikaungama na mutabishe twane ya Yesu andika ibandu pe bandu tuendete pakabi kabandu withie pe mutongo umalo bishine hundu ila mwanyanya sandu na mwama benapi ukalaka nini menako pe muthena wivi kawithie pa ikindu kingi nja yona iya ekatongo na mukaiwa manza imali tu vida yondo mobida hakai kambuni shenyu nene osai kayundu mukwenda be muthenya wichaba Kenya atongo imaya makwalioka ukakilia ngaba no chamuka withi andu maku ma county honze mebumushi kwako ukamuka withi mambio bibi ya ng'ombe ciaku ambu imeuya ukamuka withi mensie makwasi mako be muthenya wicha ala muibaya national government wazi